Jakora mogitudri kodo namba maro tema chuo kenaria dek auchiel nono kao kamano yudwa bende kanye mbui duto mag oganda mano Facebook kanyo, Instagram, wantie TikTok, wantie nyaka mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni jalub jaten piny Kithure Kindiki oseo jaten DCP Rigathi Gachagua mawacho ni opongia chae kendo tek mondo ohere. Kindiki mane loso e kinde mesidhe kana mosidhe kod jodongo ma Mount Kenya East omedo ni onge fuok mora mora e kom mar jalub jaten piny. Otieno Job Miwaler. Hayo madharau konayo Rigathi. I promise you utapata aibu. Mano esiem maduong' ma jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ogolo ne jatend DCP Rigathi Gachagua sama ne oromo kod jotelo mopogore mawuok Mount Kenya East. E alap tuke mane Mbure kaunti ma Embu, Kindiki omedo siemo wang' Gachagua mowacho ni nigi achaye modhuro kendo ni onge kod luor ne jodongo, gino momiyo ere bedo matek. Sio ati nakupenda sana kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. Unadharau mkubwa wako, unadharau wale wengine, unadharau ndugu yako. Sasa wewe, how can be one man be the only right man in the whole world? Wach makamano bende omiyo moko kuom jotelo ma gwenge ma Embu owuok tung' mosuo kod Gachagua. Naposikia kwamba mheshimiwa Gachagua rafiki yetu ama rafiki yao ama rafiki yake, kwamba anasema wewe kimatusi ni soprano, na imeelezwa hapa soprano kusema nini, sitarudia, anasema kimadharau. Tunataka siasa ya heshima, tunataka watu wapeane heshima, na ile mtu napea heshima hata kama upendi deputy president ako na ofisi yake, hiyo ofisi lazima iheshimike. Kindiki mane neno kanigi ich wang' mokalo kod Gachagua omiyo Gachagua siem mondo owedhi mbele kod siasa magathuye kod achaye. Pio wewe Rigathi, you are a very small time politician. Uko kidogo sana kwangu. Ni vile nimekimya. Na umezunguka hapa na vijana wakizunguka gari yako hapo wakisema one term. I dare you to continue with that nonsense. I will deal with you. I cannot allow you to mislead our community. You had your time. You misuse your time. Ewi kom mar jalup jatend piny, Kindiki oyango ni komno ok ni thuolo kendo ni kod wegi mabende riembe e yo makare. Sijui wanatafuta sijui kiti gani. Mimi nakubaliana na wale wamesema ya kwamba the position of the deputy president is not vacant. Haiko wazi, iko na mwenyewe na imekaliwa sawa sawa. Omedo nigi sani omi jodongo mag gwenge go thuolo mondo otwagi kendo gol wach ewi kaka oganda biro yiero jotendgi e yiero maduong' mabiro. Tupatie hawa wazee nafasi waongee na wazee wenzao kutoka sehemu nyingine ya Mlima Kenya. Mimi nina imani ya kwamba hawa wazee wataunganisha jamii ya Mlima Kenya na sisi zote. Vile sehemu hii ya Mount Kenya East imepokea viongozi kutoka Mount Kenya West, safari hii hata Mount Kenya West itapokea uongozi kutoka Mount Kenya East. Enamen marwach mosebedo e kind jalup jatend piny masani kod mano manodhi choko e apisi Rigathi Gachagua ka item lar loch mar masawa. Loch biro bedo kor ng'a. Otieno Joab, Ramogi TV. Iro kama na Joab pod wantiere weche mag siasa kama jaod bura manyana